Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka United Henyo Trep Movement nong po circle, haringkat ka jingetre lang bat ka Henyo Trep National Youth Movement nong po circle. Ha kamiet jong ka arpusan terik unay tung arja apusan. Kalayo bat ya kumba shipongod ki barjala na kasnong bangla ki bambyang ya ki kot kisla ki babyang ki batmu ban letre shalat rambay. Kini ki shipongod ki barjala ki day ki barna kajala Uttar Pradesh. Kaseng haba ay jingkren lingba uba sprali singkli bad uba don boklang kharbani. Kilapan pao ka jinglingo ba kumnu kini ki barjala na kapor ki yo banrung syapo ka jala klem ki kot kisla ki babyang. Kaseng ya kini ki shipongod ka klem sya bakin rung syapo ka jala henrei kalapha ban let phai no mardori ki shala ki jong ki jala. Bat kalian jongi yung kasing United New Trip Movement bat akajing yatrelang bat ka New Trip Movement nong po circle ngilayo bat ini ki bardela mentaka mit angne hapo snong sang bangla ini ki bardela ki batmu ban lek belas ya kita lat rampai mar akajing bombiang ikut selajuki ngilayo bat iki angne de niat kuat kerana lor ba kini ki parjala kumno kila penrung ba ketika infiltration seket marba nakapor sakapor ini ka cenderung jukti di mender bagi yo penrung tang lengpa jongka acknowledgement slip kim don ki wikot selagi jongki de nakaliang jonga ka naka upusden jongka UHM kim kita ngata dengan highlight sa upusden jongka SNYM ai jingker kalian upusden jongka SNYM skill nya di dalam pati dan juga UHM layak empat di kini parjala kita rung ne hapo ri jani di wan tre an ne ikut kita di pembiang kita dekat kale berkat kepadon dengan ada slip tang tar kawero kani ka plus application pindan di wan tre wan belah ne kemudian kila wan tre belah ne tak plus application tapi senongki cuma ire tre sangi di ngilam teng ban bagi cek di pindan ini tang kawero taka precipitation kita taka emission slip asusna menemnehi asusna tamta sinit armit ayarum amta sinit taka di precipitation